NAS ili Network Attached Storage je uređaj za mrežno skladištenje podataka što se može iskoristiti kao centralizovano mrežno rješenje za čuvanje različitih vrsta podataka, od fotografija, videa do klasičnih Office dokumenata. Synology Disk Station DS720 Plus je kompaktni NAS koji je opremljen sa 2 slota za instaliranje 2,5 ili 3,5 inčnih SATA diskova uz hot swap podršku. Pored toga, sa donje strane integrisana su i 2 slota za M2 format SSD memorije, čime se preko 20 puta dodatno omogućava ubrzavanje performansi sistema i rada aplikacija, što može biti idealno za sve koji se recimo bave foto ili video editingom. Također, zbog svog skalabilnog dizajna, ukoliko korisnik sa rastom količine podataka želi proširiti njegov kapacitet, korištenjem ekspanzijske jedinice Synology DX517 sa 5 disk slotova, svih 7 diskova se može upariti da dostiže maksimalnih 112 TB sirovog prostora. Pokreće ga četverojezgreni Intel Celeron J4125 procesor sa maksimalnom turbofrekvencijom od 2,7 GHz uz 2 GB RAM memorije koju je u slučaju potrebe moguće proširiti na maksimalnih 6 GB. Tu su još 2 USB 3.2 porta, jedan sa prednje i jedan sa stražnje strane, jedan eSATA port te 2 gigabitna Ethernet porta. 2 LAN porta su uvijek dobrodošli, prije svega zbog podrške agregacije, pa se pretvaraju u jedan 2 gigabitni link, ali i zbog sigurnosti u slučaju da jedna od konekcija otkaže. Jedna od prednosti Synology NAS uređaja sa više diskova je podrška za Synology Hybrid RAID povezivanje diskova. SHR omogućava povezivanje diskova različitih kapaciteta i povećanje prostora za pohranu bez potrebe za ponovnom izgradnjom RAID-a. Namijenjen naprednijim prosumer korisnicima ili različitim vrstama freelancera, instalacija i podešavanje su vrlo jednostavni. Fleksibilnost Disk Station Manager operativnog sistema omogućava prilagođavanje širokom spektru korisnika zbog brojnih aplikacija koje možete pronaći unutar Package Centera biblioteke. Pored multimedijalnih aplikacija, Audio i Video Station te Photo Station i Moments, izdvojili bi Synology Office aplikaciju koja zajedno sa Synology Drive-om poslovnim korisnicima omogućava pretvaranje NAS-a u poslovni i napredni cloud. To omogućava kolaborativni rad na dokumentima, prezentacijama i spreadsheetovima, što može biti odlična alternativa za Google Docs. Pored uobičajenog backupa ili sinhronizacije, uključena je podrška i za Synology Active Backup for Business, paket koji omogućava pravljenje backupa Windows i Linux PC-a i to kao image fajla, fizičkih servera i virtualnih mašina, naravno potpuno besplatno. Za one koji brinu o sigurnosti, tu je i rješenje kao Hyper Backup za pravljenje off-site kopija sa svog servera na eksterni disk, drugi Synology NAS ili javni cloud, ili kreiranje snapshot replikacije koja pruža trenutnu zaštitu podataka i brzi recovery bez opterećenja na performanse NAS-a. Synology Disk Station DS720 Plus NAS je dostupan uz podršku i servis putem lokalnih distributera, a više informacija možete pronaći na linkovima koji se nalaze u opisu videa.